Yes guys, reka twongere tubahe ikaze kandi tubifuriza ibihe byiza mwese mukurikirana Satya TV ndetse na Rwagakoco Live TV. Ese uherereye mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba cyangwa iburengerazuba, namwe mwese muri hano mu mujyi wa Kigali rero tubahaye yambu Nyagasana akomeza bishimire kandi abahazi ibyiza aho turi gusatira rero impera z'umwaka. Ni igihe kitageze no mu minsi 15, ni iminsi mike cyane tukaba twinjiye mu mwaka w'ibihumbi 2025 tubabwira ngo umwaka mushya muhire ndetse na Noheli nziza akubayizihiza mwese. Nyagasana akomeze rwose kubahaza ibyiza no kubahundagazaho imigisha yose mu mwifuzaho. Noheli rero ni umunsi w'ejo, ni amasaha atageze no kuri 15 tukaba tugiye muri Noheli. Abana rero tubabwira ngo Noheli nziza, Noheli nziza. Ngayo nguko rero, ariko reka twinjire mu bintu by'abakuru. Iyi ntambara rero ikomeje guhanganisha umutwe wa M23 n'igisirikare cya Congo FARDC gifatanyije n'imitwe itandukanye irimo Wazalendo ndetse na FDLR. Iyi ngiyi izwiho cyane kuba yarasizihekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994. Bimeze gute rero? Imirwano ya FARDC na M23 mu marembo ya Goma yateje ubwoba bukomeye cyane mu bahatuye. Ese biri guterwa n'iki? Imirwano ikomeye hagati y'ingabo z'umutwe wa M23 n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye kubura muri teritwari ya Nyiragongo hafi y'umujyi wa Goma, yateje ubwoba muri Wazalendo, FARDC ndetse na FDLR. Imirwano rero yabanje kubera mu gice cya Rusayo ihuje FARDC na FDLR ndetse na Wazalendo, ubwo bashakaga rwose kujya gutabara Chove ubwo M23 yaharasaga abikomeye, ndetse n'indi mirwano yaberaga akanyabuki. Habayeho rero kutumvikana kw'ihuriro rya leta basubiranamo, ari nako rwose M23 yagendaga ibasatira. Amakuru ahari nuko rero umuhanda Goma Rucuro wamaze gufungwa nyuma yuko bivuzwe ko M23 iri kwegera igice cya Kibati muri Nyiragongo na Kirimanyoka. Ibyo byatumye Wazalendo nyinshi zijya kwirundira Kibato ngo ziharindira umujyi wa Goma, kuko byavugwaga ko rwose M23 ishobora kuba yahagera vuba bidatinze. Amakuru yemejwe n'umuvugizi w'igisirikare cya M23 avuga ko kuva mu masaa 9 z'igicamunsi cyo kuri uyu wa mbere ingabo za FARDC rwose ziriwe zisuka amabombe mu gace ka Kibumba nyuma yo gufunga umuhanda uhuza umujyi wa Goma ndetse na Rucuru. Koloneli Wiringoma ku rubuga rwe rwa X yagize ati, inyuma yo kugirira ibibazo mu bice bya Rubero, guverinoma yakomereje kugufunga umuhanda Goma Rucuru, hanyuma irasiba isasa ahantu hatuwe cyane mu bice bya Kibumba. Gusa M23 yunzemo ko igomba kurinda abaturage ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Amakuru avuga ko rero kugeza mu masaha yo ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere imirwano yari ijya mbere mu duce twa Akanyanja mu Mataho hafi rwose ya Kibati, ni nyuma yuko FARDC yohereje ingabo n'abawazalendo benshi muri utu duce. Amakuru kandi avuga ko imirwano y'Ikibumba yatumye inyeshyamba za FDLR zari Goma zitangira kwisuganyiriza mu bice bya Mubambiro mbere yo guhunga uyu mujyi. Ni imirwano yadutse nyuma y'ibyumweru birenga 3 rwose inyeshyamba za M23 zari zimaze zirwanira na FARDC muri teritwari ya Rubero. Igihe M23 yakandagiraga Kibati byabivuze ko imirwano igeze mu mujyi wa Goma. Burya rero uko rwose ukuba utabura kuvuga ko uyu mujyi uri kugenda usumbirizwa n'izi ngabo za M23. Ngayo ngo ukorera amakuru yabyutse avugwa hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko tukwibutsa ko gukanda subscribe, ugakanda like, ugakora share ari ubuntu. Nyagasana akomeze kukwishimira. Ciao ciao.